Indeng Krehini Karbi Student Youth Council amahang kithek arni alira lompen rasinja klamalong katalon. Lakha pho rongkhang constituency arlo chengbiri phosang arong along sarbang ke batumaphan koson pensi okapang reng nangjima pu fisheries training kipi ponjiaphan awareness asai kedengpon. Pinipay kuni nipay cricket homar ni dong mukak rasinja klamalong KSYC Haraghat Regional Council pen patir PC Indeng Krehini KSYC amahang kithek arni alira lompen katalon dun. Bangso mahang kithek arni katalon along aluhi sarpu aman pen lumbajong MSC Joni Timung chitong dunsi bangso Indeng Krehini KSYC amahang kithek ahiming than tekang. Labangso amaya long jakas chairman Khorsing Teron long Nirjeng College principal Bibison Rongpi KSYC CEC amai phu Sanjay Timung Dong Mukak Municipal Board Ward Commissioner Sarlong Kiti Sopen Chenglok KSYC long Klembang atum an chitong dun. Bangso amai KSYC Hauraghat Regional Council amai phu long Sodar Ingleng pen kaning Jepon ke Dong Mukak Thongnok Bay College along Science Lapen Commerce Kacharli Avarsai Avilang Lasi Prabjin pen Labangso Puthak RD Kipi Ponjiaphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangaphan Chuning Ripon. Dogo beta KSYC afi million mag ni ngarong set no yan tom 2010 pen nang klembong nang bom nang song pen nang bom pinian mag ni kan 12 years on man choklo sit to dogo bi KSYC afi million mag ni ngarong set Tenali tum ladak Harokat Council aro pan ke nakiru Central Committee tentang nakiru wik lason ekonom so butang nali tum activities UBP lo noni lang je pan pasang tum da simet pe bang Harokat Regional Council bang tum da simet pe itum kaki mata si mapanta patah ini thom itum adimana bang itum ulo je Harokat subdivision ang Kanglong Police ke duke hu vet la bang itum police jo asila Harokat subdivision ang Kanglong kido kala impecunious family to bang logo charlie pan kala science and commerce stream charlie pan kisu hipigdo asila daga pan itu hamang ke science and commerce stream da thono ke college ihum vet provincialized college arba subdivision ata daga bang ke na introduce pivot ning do asila hat bang itu kibang jilangali kami itu mako pachiru itu klempon ko tapi tum da itu mas subdivision ang kang itu jurisdiction along long le phelang abong kunani ki phegi le do pe son la non tribal phan long le ki jor na chenglo to ve la hai a problem ma to ki ji asime tak ke thomai su bang itum mang cái thek mang kan ke hini ki chok la so ke talon pon ha ki cheng ben ki jot la so ki sung ki boy ben chenglo ku pi ba sa mang ta thek na ha ba thang na le tum la ki cheng ben alom the bang ki sinya so na mi sini KSYC pining 13 November mahang thege piningan ningkan kreni no asin limit hang matla di abari ma KSYC akongsun bang no non bangge Karbengo Thomas Council lo lumajang habar pe MSC lo ane Karbengo Thomas Council lo ni member Thomas Council lo lasi pini nilipan cibgas nang pa nili alang han churu lo apa ningarong lo de pini dak so mahang thekar ni ini kan kreni ki chorni lo nili panai ton pen pini dak alang itu mardi nam ki dolong lo nasi kibang ji langali kami alang itu pan lason si buka aja alang itu neutral lo tu mayo political party yang cerap tu lapen ke alang itu kai ke dak ke semua arjap nangi ke dam tang tali ni tame KSYC lo penan aku dobom jana secretary alang panili aku thampet si nili tiket ke hang lo BJP party lo medun nasi tiket palong lo nili ku apang KSYC claim bom pene nili pene kali claim nili aku COD ada pian si nili dak kidon nasi sorting si alang litum ta majau party long ta alang litum mangke chipa one det ni neutral dupensi ke ekisung ke boy long kai kita alang du arjap thip pen song konpo pusi ning thet alang litum nong sin nong so neutral do bom lo pro ke bang je langani tame nili him pen tame SX ke SC hisab pe nili bang alang physically tame pen ke alang jan bidi story ajar him tame ni tum nili bang ke jungjung alang litum han cerap situ bom ni no si neutral do bom putang pe nasi alang litum ako sorting lo bote ke SC asong ke tera thip he pen ke intang bom ni sala Karbengo long de katalo ro khak sa su sini Karbengo long de la pulo je non el tum
hal so mikil district pulo ne laso itum Karbenglong district mate mikil district kelong cheng 1917 November 1951 laso hal so that pen api bangke council long 1952 23rd June asi council kelong ma itum talon nate me district kelong cheng bang itum che talon ipinang asi 71 years api ansilon pining an bang si itum Karbenglong Thomas council long asi em Dr. Turam ha alangli initiative NPC pini Karbenglong itum district kelong cheng ani ta itum che talon nai itum chini ne purtimo tuni ne pusi aso jone si pining min bangke thang lo je chini lo je Karbenglong district kelong cheng 17 November tami inut bahani itum chini aprang la aprang atum abangke la inut bahani la study tum history tum kaching yang tum bangke la bangke alang tum chini lo tami uwi mi tum chini yang ipin lo tami aso alang le CM service enten non pining talon lo bangke chini lo je 17 November 1951 bangke Karbenglong district kelong cheng ani lo la si Karbenglong kadu we aton orat manta la aso ni nai tong non pen army bangke hokat bangke dengue akeso ajone margin li 31st October pen nili pin patumi an ban nili nang barlang pini bangke lasi ang bong lasi di social media long si theklong kala sola bangke itame nili tum kasini bangke pini Karbenglong de celebration bangke non ke thegam long teng ko tangte hola carbon nili tim pi raidang ki ben chenglo hola korsing terang ben chenglo korsing terang Samsung sing ti alang lino photo si ki bisi theklong ong lapen inut ba ni ke parjana bang ku bang piatum amohor do bu nasi alang litum ke theklong ateng bung te alang kon ke bida isi ki bi pu ni bang ke haino bang thegam ni pabi tame ki bi bang ke la pulo je alang tum bang pang tong jai lo je alang tum bang ke dam tang ni theklong de la non ni li ga tumi ke theklong bang ke pun de mesian lo atheme hola la isivet one sided like do kali lo khali only actress bang kai actress bo sidha mai social media ke theklong la masin like ngi dam na hai ni like non ke theklong mang ga abjad mati atheme hala sote social media theklong mang ke ason tar thi pulo tame hola so bang chini de la ni li batumi an ke theklong spot ke theklong teng ko tangte pini Karbenglong put kini holo kacerap ng coursing tirang kaya Karbenglong district ke bang kacerap ng coursing tirang kaya Samsung kini tenglo alang lito mapupo amohor si pinan ke ketar thegamlong asi hola so an ke nili social media News Desk Report News Cap Karbi Anglong News Pinini jang Karbi Anglong arlo dongka mukam rong supia longke constituency ke thomdo lason si pini lakhapo Rongthang constituency kapar lopon Chengbiri Phosanga rongalong pini Moniram Teron pen patir piponsi Chengbiri polling station angkang am sarbang ke batumaphan mate longri ke thamarat ning gache thenai mate ning ke menai abang phu MP Horan Singh de kapen khara tengpen mate rataphan kanghon ke duajok Phosanga rongalong committee holalong fisheries koson si ke tengpon nang jima pu isi awareness asai ke tengpon Lapen MP Horan Singh Depen aning ke miajok Chengbiri polling station angkang along sitami model village le ponpo Lapen ajar ason le nangle sita longdun popusi ronghang all financial borson timong pen ningje pon tangte ronghang all financial borson timong pherang kiang no nang thandun lason si maing samjin pen pachun pon Ilitum piniladak Chengbiri mate sarbang kep Piposi ka tong nang ko ma abang so ka tong long ilitum ka sing honnai district ethom MP Horan Singh be ke hai alangli labang so Chengbiri hawar phan kanghon kajin so joine pen model village alangli scheme ke deng pon kasipini ke chengsi alangli bang so scheme ke deng pen fishery department pen alang tum ke chengsi labang so hawar phan ki pipon ke thik pon kasipini labang so amai long alangli teron sang hosi bang lo asil bang so mai long alangli bang labang so fishery mate labang so ra da phan o ka chupang reng ko son si ke claim nai ma ke dam nai ma alangli hin pensi labang so Chengbiri sarbang ke phan alangli bojai kang pare kang lo fishery mate ok chupang reng pen ko an sali long jima mate ko an si long le jima munitum ko an se war side jima alangli teron sang hopensi abang so hawar phan pare kang pachini kang lo lasin litum ning sam alangli MP Horan Singh di phan stame labang so Chengbiri hawar arat do an stame kurwang thupajir alangli kang hon ka yin supen labang so hawar phan model village ke deng ponapot lasin litum ning thelo abang so hawar sam alangli phan puthot
ang song pali honil tum bori tulo tang tila bang so model village ke la purong khang ang kang mama te kapre kap inglong hawar mama kapre hawar sa mili pon jila sa so scheme ke deng pon labang so habar bangke lake rong khang ang kang pukali la west kar benglong pensi rong ni be ane long ni be he labang so long ni dim ke west kar benglong along ke chengsi a face la cheng biri pen kungri pi stame ke chengsi ke dak cheng biri phansi pekpon lo lapen adun thu bang kongri pilo lapen is divion bangke abangke langlok sopen borpung tarpung sonsin ili chini de lasi labang so skim na deng tibang ne tum anso se MP sar Dong kam campaign Sonji Fingti News Cave Karbi Anglong News